Kheronia long auto rickshaw ka chetong pen bang truck aring ahu kisu. Inut pankach sing khat-khati peka fil Santigaw atum towar kang happy chegajok rat prek jama kisung ka chetong na. Tapat along tapu thot Congress APHLC lapen ASDC asoka bui kang raidut. Jirsong Club ningkan trokep kicho katalon pon. Aprangsi birta kilara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpe. West Karbi Longri Kheroni Police Station e parlo jirikindeng road along ahiring tang rakpen auto rickshaw ka chetong. Labang swajok bang trokatum aring ahu sonang lo. Aring ahu kiso tumamen Indra Ingling artaningkan pike brapho Mirjir Teronpi artaningkan hini Sermalir Tokbipi artaningkan pli Akas Ingti artaningkan Inkoida Nerkep Niha Sangma artaningkan pho Monjir Gropi artaningkan Inkoida Trok Birta kelong do natingki Don Bosco School Class Suti Pen ahem kachedambo mahut auto hin pen kedama porahut angbong Don Bosco Student hatun pet ajok bangso so phan kerai do na joini auto humni chetong pen bang trok areng hu sonanglo. Lapen labang swalong parents atum nang chingthum dunde aprang a usop han haladak than bang atum lang dunde mate warden atum kelang dunde det ajok school pen dam juilu pusi parents atum aphan akoi pipon lapen kisu atum aphan tong sekot pen si kelang pon ja phan pura Kheroni Model Hospital anpon lo lapen Kheroni Model Hospital silang avarsai kijum hek ajok Dr. pen daki un ilupura Diphu Medical College and Hospital an refer pipon nangkok lupusi birta longdun Kheroni pen ten jingingti Karbi Longri Abirta. Lakhain koi raisi Borjan constituency ke parlo Santigaw khat-khati peka filarong arat inut Golden Sing supo pankach sing puabang towar kisui along gethepu silamsi private road putoksi towar kang happy chegajok hadagarong aradatung kisung thektik lupusi pherangkia thengno lamthi nang chipaklangdun lamthi nang apaklang do nating puluti inut pankach sing Golden Sing supo alang like Dimapur along pen daklong lenam dun si habriti sakai hotpen kachehelat bom atowar alang li men rongarat phan than par juje pin pen ing chinaget bonai pen talake hom tanajok hadagarong arat don plike brapho phokep susi aratatung school kidun kewang si kachelang bepar behan ta kisung thektik lopusi lamthi nang pachini dun Lahei huyalam akisung thektik along molenteron aphan hadaga radatum chuning risi hadaga kisung penang pajok dun thapu penajok adim palidun si ang tona lamtar lipsi media hoi pen pankach singaphan prabjin pen get ing pupira kayateng rong atum atowar kacheleng long japhan ing samjin pen chuning report kali polote hadaga rat pen dojoi jesi angdeng akaprek antame akenang dokoklo Puluti jisongji pusi lamthi pangdakpon tangti nonalang litumpen kaningja lamthi le arju pon iklona bokojan pen Rajib Sonrongpi Karbi Longri Abirta সুবিধা মানে কি মই এটা পেশেন্ট আছে ডেলিভারি কেস এটা মই রাস্তা বন আছে এটা মই কেনে লগ যাম ইমান দিছি এম্বুলেন্স আনিছে না হয় এম্বুলেন্স আনিছে মই এম্বুলেন্স ড্রাইভার হয় এটা মোৰ ঘৰ ইয়াত এখত খনিতে ওইটা ডেলিভারি কেস আছে এটা মাতিছে এটা রাস্তা বন আছে এটা মই কেনে আনিম এইটো ইয়াত ৰাস্তা তো কিমান দূৰ আছে মানে বস্তি পৰা এইটো ৰাস্তা লৈকে অকমান দূৰ আছে না হয় মানে এতিয়া হেতি মানে নিজে লৈ আহিব নোৱাৰে মানে পেশেন্টটো এটা ডেলিভারি কেসটো কেনেকে লৈ আহিব মই এটা ষ্টেজৰ লৈ যাম ষ্টেজৰ পৰা ঘৰ পৰা গাড়ী উঠাম এইটো ৰাস্তা পৰা আৰু বেলেগ ৰাস্তা নাই এইটোৱে ৰাস্তা आज से 50-60 साल पहले से भी ये लोग का गांव का रास्ता था बहुत अच्छा से एक लिंक रोड था
खाली प्रॉब्लम यही था कि इनका जो गांव का जो रोड है वो आपका PWD मैपिंग सर्वे नहीं हुआ। फिर भी गांव में जो जान वाहन का जो सलासल है सब कंटिन्यू था। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, 1980s 90s 2000 2010 20 सब ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक से एक पंकज सिंह बोल के जो अपने आप को जो कैपिटलिस्ट कहलाता है और जो भी कारनामा करता है वो बिहाइंड द सीन रहता है, दीमापुर में बैठ के सब चाल चलाता है। तो आज में उनका कारनामा ऐसा है कि रास्ता आप देख रहे होंगे, ये प्राइवेट रोड बोल के एक लिखा है। तकरीबन 2 या 2.5 साल में इन्होंने ये जो है कंक्रीट आयरन गेट जो है बना दिया एक गांव का रास्ता में, जो कि 40-50 साल से भी ये गांव का रास्ता ही था। संटी गांव का जो आपका इधर में पूर्णा पकाली जाने वाला जो रोड है, थाना रोड, उसका ही ये लाइन में आप आने से देखेगा। यहाँ में एक मतलब 500 मीटर जैसा एक रोड है, उसमें ये जो है पंकज सिंह ये पहले कुलदीप जैन से ज़मीन खरीदा था, कुलदीप जैन ने फिर मुरली सिंह से खरीदा था, और मुरली सिंह जो है ये बेनामी संपत्ति उन्होंने, मुरली सिंह आज बिहार पटना में है, वो आज इधर में नहीं है, वो अपना माटी बारी क्या है यहाँ का वो बेच के गया है। लेकिन जब मुरली सिंह मालिक बन के था यहाँ में तब कुछ भी झमेला नहीं था, है कि नहीं? बस्ती वाला आदमी लोग भी एक मतलब आना जाना सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक गवर्नमेंट लैंड, सरकारी लैंड में मुरली सिंह एक आदमी, वो तब एआरओ आपका बर्मन एआरओ था 1983-84 ऐसा समय में, जो गाँववासी का जो कहना है। तो उनके मुताबिक ये है कि रास्ता में तो आने जाने के लिए कोई भी दिकदार नहीं था। फिर भी जब मुरली सिंह ने एक बेनामी संपत्ति जो बनाया है यहाँ में, सरकार तब पैसा वैसा दे के, तब का सरकार को, तब का एआरओ को पैसा वैसा दे के, ये किसी का भी माटी नहीं था, लेकिन मुरली सिंह ने गवर्नमेंट में सरकारी माटी में अपना नाम वो कर लिया। उसका बाद में फिर मुरली सिंह ने कुलदीप जैन को बेचा। फिर कुलदीप जैन ने भी कुछ बड़ा डिस्टर्ब नहीं किया गाँववासी को। लेकिन जब पंकज जैन को दिया तब पंकज जैन ने अपना जो है अलग सा एजेंडा उसका था कि ये बस्ती को पूरा खरीदने का उसका प्लान था। क्योंकि रास्ता अगर बंद कर देता है ये बस्ती वाला फिर कहाँ जाएगा? थोड़ा पहले स्कूल का इधर बच्चा लोग भी था, उधर में जा नहीं पाया तो यहाँ से उतरना पड़ा, यहाँ में उतरना पड़ा। फिर बाद में एम्बुलेंस भी आता है, वो भी यहाँ में उतरना पड़ा। और यहाँ पे बहुत रोगी लोग हैं, 4-5 रोगी लोग हैं, मैं अभी देख के है, सीरियस केस है, कोई किसी को प्रेशर स्ट्रोक मिला है, 10। तो ये सब को भी अभी आने जाने का जो है ना, ये जानबूझ के पंकज सिंह जो है जानबूझ के ये कॉन्स्पिरेसी किया ताकि बस्ती वाला लोग ये बस्ती से सरेंडर करके जो 40-50 घर जो है वो लोग अपना ज़मीन जो है पंकज जी को बाद दूसरा को बेच दे। मतलब गांव का जो नामो निशान है वो ख़त्म करने पे लगा है ये। अभी घर थोड़ा बाद में आप लोग दिखाइएगा, उसका घर बनाया है, इधर में 3-4 तला ठोका है। तो भाई घर बनाया ठीक है। वेस्ट कार्बी आंगलोंग मेघालय बॉर्डर पेन कचिकोई नॉर्थ वार्ड नंबर 9 आमरेंग कंस्टिट्युएंसी तापात पाथुआ क्लामालोंग भारत जनता पार्टी मते ठी हेक पेन बीजेपी मास जॉइनिंग अजाय मेक डेंगपोन लबांगसो जॉइनिंग प्रोग्राम अलोंग प्रेक जामासोंग पेन चिओसी बीजेपी अलोंग चिपो ऑगदुन पिनी लबांगसो अजाय मेक अलोंग कदुकवे कांग्रेस एएसडीसी एपीएचएलसी अतुम डॉन सुरीप्ली लपेन वुटारबांग सुरीहिनी सुसे अतुम बीजेपी अलोंग चिपो ऑगदुन alang litum labang sokachepa ok dunang kok alam theke Dr. Tuliram Ronghang ke japona sarkar ke mesen lapen rataphan kanghon ke thek longpen lapen ratatumaphan ke raver lapen ning ke misoye joksi nilitung ASDC Congress APHLC songpen chi usi BJP along la anso se jakong ki pidun che phansi kengkam che Jordan buta CEM athengnu lamthe chipaklangpon lapen non ke wangji MLA MEC election hot ke ward number 9 Amreng constituency pen ki high pon vek pu puta lamthi chapaklang dun thu pini la bangso joining program along bangsuri capsu se araratum chetong nong si mesen ing samjin pen bangso ajai mek pachun pot tapat pen Barnabas be Karbi Longri Abirta pini ada tempat hawar Oke, ada lagu pangpong, alam tu, alam di bawah, nasi kini,
Namun tapi warga Pekalo, dapat dia pakai. Dia cuma dicuci lagi sampai lagi bersih pathilo. Dia cuma sahih bersih pathilo. Nasi kacau kabe sucena break. Kalau pergiman tuan setabe, nah itu tamari juga dengan kita beriman. Tamari juga dengan yang selagi, nah itu masih pada pilo. Nasi kacau kabe setelah itu anjuran le, nah itu tak beriman. Ate hilogi, upiaksu, baida, saya berdoa. Apa itu lalu sucena taharuku, tawahan itu. Nasi, ya, lalu Komandan Reserve Development Company dapat proyek bukulu jati jom usul proyek yang long sayang makarnya ada yang kalau gitu ni itu selesai oleh aja foto proposal polisi 9,000 kotak polisi এই কারণে মানে বিরাট লাহে লাহে এইটো দলৰ ত্যাগ কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি স্যার এইটোতো আপোনালোকে জানে এইটো প্ৰমাণ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতো মনাচামৰ বিৰুদ্ধে ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে যিটো নেকি আমাৰ ইয়াৰ খান্দুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি ব্লকত কেনে কৈছে সেই ব্লকত সেইখিনিতো স্কুলত স্কুলটো কালি পঢ়ি টেণ্ডাৰ ওলাব আৰু পৰিস্থিতি টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল আৰু এসপ্তাহ ইয়াত খোৱা পানী জল জীৱন মিছনৰ আগতে ইয়াতে ৰিংগেল ট্ৰাইবেলত বাস কৰিছে Sir, ada medical Bukuru rasa interstate border aro yan Kanduli lagi Langhem kilo ke itu Pohon malat siot itu Sir, medical sub center ada nonta kikim tangte dat. Medical sub center ke malas situ. Hey, sujuna. Ada kapang kami contoh. PMGS right. 14.5 kilometers so kami kontraktor apa aku reminder pilot suppose notice pilot masih praktin kan kuat jika kita report publish lah our quality dan harus tambah yang sekitar kita Langpher constituency ke parlu richu hidiang kang farman karjap thip jirsong club ningkan trokep kechok diamond jubilee ajai mek paman pon ada porphai sirke papor jirsong club alama inturpon lapen jirsong club along klembang kubang phikar litang atuma phan chikimu konthu lapen porphai krihinia por radamai pi inpo HSL siasalang ki undun atuma phan lapen jirsong club along kichepat dugdun atuma phan archupon la somai along alusiaman pen KECCEM Dr. Tuliram Ronghang chetongdun bangso along North Eastern Council members Longki Be EM Madhuram Lekhe lapen penang an man peng ki do ki thigiding atum chetongdun jirsong club ki kiramtang krisir kebra trok kebra pho aningkan si mahang pathek ponlo lapen aningkan wangta jirsong club mahang ki thek arni talon bom wang bom si pening an ke ningkan trok kep ke chok an arni tami talon ponlo labangso jirsong club pensi abarim HED minister Karlitang Sumrong hangta munit nang manlo lasong sila soa club pen pinang an natum munit nang mansi nong i kachipalong do natumanta dolo lapen piningwi abarim HED minister Karlitang Sumrong hang lun kanamalinta padu ponji busi jirsong club working president Santiram Terangpen Pachinipon nikang soket kecok sengkang sam kawan pada ini itu pini cinggungan kok kata di song club itu di long labang bong betul lang kerang bong dina club itu dan labang so club keseng kon 1965 sulit ini lah baru kali ini lah toksiknya kok sengkang mati jong nipai tongket itu si keseng kon itu di bangso long penangan kita dong sampai penangan cepat dulu langsung intum ke langsung ke avila ini cintum deh karena siapa pun itu tergunung ada sarung ahem itu lah
ting kok sabnung pokoi ro son an baget cigi dun lo akan non puan tum kecigi ding tum Owe kenakan nang mam lo nang ki penelo tapi nangko itum bangso klub lo itum kecing nong itum nong abe sistem kaike itum kaike alang ni kan cigi pon abari PM lo CM lo MLA lo minister lo somronghan alang ni si bangso bang ko ana bang phupon lo chiki mo bon ke ini keciki mo pon bangke bang ket sose bangsi la bangso je songklam long cepat duk cepat tu lem pinam so along le koson si kilong nang kok ma koson si kilong lok ma ason alang itum penahan cepat duk la em kikim kerang so wes kami alang itum cepat duk la alang itum mon itum mangbong long abe kami kimo pon kinang sop kimo pon alang itum sila lo la pen nil tum ta bon long teng pulo te la nang tum klub pen ta penangan dak nang tum klub pen la tetan atum la person tum la council long person pe palong tum tame dopik lo person tum aku pon long sila so tak antum long kalang lo non udam lo prante itum council long tota lo sam government long tame non kalitang sumbongan alang lis tame ministeran ke mamam te bangso klub long alang li penangan cepat duk mata pensi alang li kapre size tame karya size tame klem pon lo kapre kecil ding kum tame la bangso klub pen nangan racari asong long tame klem don lo mesen nong nam te pawang lo dan cepat dan utang hui tame nangan bangso klub pen tame dun lo kam dun lo rangke non festival lo bulan te klub pen sih dun lo santom perang son tali klub pen sih dun lo klub pen tak nangan dun jai ka min na motif bang ko pi bang nan tum sa klatan ke pathu hin ma ma ke kaprai kicing siapa ke militum dak na soklap long nang dun de pang abang ke jutang pansi benang militum pon lapen owi tu krek tu ko alam ko na pot se militum bang ke jutang panta sab to dolo ke patu ta dolo lapen ke charli la ke pas hasil entry pas meeting pas le pas an samen militum kartu ajai mek kan nam samen bipon ding penceng lok la romasar lo ko mane la sokla bang sonsi sokla dak ti do ma kala hay hui purdimo tame no ni ke thangi bang kan dol loki mota doji kachok khapon Pinya Abirta lan sikang ton lo kardom